Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı görüşler. Bugün Kavadağız. Nadreke'nin evine geldik. Bugün Nadreke'den 3 erkek, anam 1 eni bala B var eкен. Anda mesela ben malumatты alıp berem. Жақсылап байқап тұрулар, қайсы бірі тура келсе, соданы қыласыздар. Надрека, ассаламу алейкум. Баштадық а малыматты. Бірінші номерде Чокер екен. Чокер. Таласта Соқыр миллионның баласы деп келді. Соқыр миллионның баласы деп келді сізге. Кыргызстанға танымал ат. Бұл Соқыр миллионы былтыр Нокенден бізде үйірде жүрді. Үйірден кейін қайра Таласқа сатылып кеткен, Зайрекеде жүрді. Ошонун баласы деп сізге келді. Ошонун баласы деп келді. Жашы қанша екен? Жашы жаңасы бойы 1.57 өлчөдүм, 55 келе өлчө ала берсин. Бойы 1.57, бирок 55-не жооп. 55-не жооп. Жашы 4 жаш. 4 жаш. Убагы үйүрү 5-5 возврат менен деген маалымат менен келди. Бирок сиз возврат менен бересизби же жөн эле сатасыз? Возврат менен бересиз. Ооба. Чокерлердин ото шыктыгы анан хуруштугу менен бааланат экен. Минип көрүп, анан неме кылдым. Минип көрдүңүзбү өзүңүз? Ооба, эле жүрөбүз. Канча болду сизге келгенине? 5-6 күн болуп калды мине атабыз. Бир жума болуптур да. Арык болгонун үстү эме топола экен. Бирок эти арык экен азыр. Кабагы. Демек Соқыр миллиондун баласы деп келиптир. Мойну. Көкірөгі, бұттары, Бутун тартып койсоң, ошо бутун ошол жеринде кичине шишиги бар экен. Туулганда болгон экен. Жумшакпы, катуу? Катуу. Аксабайт нетпейт. 5-5 тай казанга токпойт. Ортого жатат деп келди. Бастырыңчы. Калган адамдын номери бар. Мына есин номерин да берет экен. Сүйлөшүп көрүп ала бересиңер. Демек возвраты менен берем дейт. Багыш керек экен. Таза Чокер экен. Кыска маалыматтарды беребиз. Жылоолору жакшыдай. Жеп ичиш кандай экен, Надрека? Жеген ичкен аябай жакшы. Жеп ичкени жакшы. Кароого да өтө жоош. Бунун баасы канча болот? Баасын 220, жеңилди коебуз. 220 миң сом. 20. 10 күн улак бар экен, салып көр, анан алып кетсе, наоборот жакшыраак болот, возвраттан көрө. 10 күнү кайсыл жерде улак бар? Нокен кайсы жайлоо? Карабулакпы? Жайлоодо деди. Ооба. Нокен, Карабулак айылы. Кайерде болсо да апара берет. Демек улак болгон жерге барат. Бул биринчи ат. Маалыматыны бердик. Азыр мындан кийин дагы аттар бар. Каналыбыздан алыстабай жакшылап байкап тургула. Бир жылоолатып коюңчу. Багыш керек экен да. 220 миң. Экинчи ат. Бул жаш өспүрүм экен. Bunun malumatını bereyli. Bunun malumatı komiser iki жактан теңлейин экен. Анан башында айтып кетели, берген маалыматка полностью жооп беребиз. Ат жөнүндө берген маалыматка. Комиссар бул кайсыл жерден келди силерге? Чоңор Жалал-Абадтын Чоңорток деген айылынан Сайпеден деген аксакалдан алдык. Эки жактан тең жакшы деп берди. Эне жагы Алпамыштын 45 деп коет экен, ал жаңы эле уктук, бирок өздөрүнө таанымал экен. Эми сизге кандай маалымат менен келсе, ошону айтып атасыз да? Ооба, ошону айтып, полностью далилдеп, айылдагы группалаштардан да сурап, тактап анан кийин неме кылдык. Азыркы жашы канча? Азыр 3 толду. 3 жаш демек. Бой 1.53. Буту колу, ден соолугу? Буту колу, ден соолугу, повороттору бар жогу жайында. Кабагы. Кандай кичине пытырап турат, атак кароого өтө жок.
moynu, ko'krak, butlari toza ekan. Achchig'i toza. Bastırıyorum. Demek boyu 1.53. Butuğolu toza ekan. Komissar deb kelibdir. Kelgan ma'lumotni aytib beradi. Menga olu uyretilgan. Achchig'ini. Tanıgan bilgenler kommentariy yazasınlar. To'g'ri kelsa alıp ketesinglar. Bunun mindirişi kıyınırak boşanda. Şu bultura minilbegen ekan, bu yıl şu biz alып kelip үйrөттүk. Al şu minip atkanda kичине путурап турат, атак. Kalganda min olgandan жақсы эле. Minip алгандан кийин болду. Бун о 1 айдан бери минип атабыз бун. Жеп ичи жақсы. Ичкени ден соолугу ол таптарда авроттор оңго солго. Азыр жакшы болгон. Hazır. Bağını kançaga koyuyoruz? Bağın 210 mingge koyuyoruz. 210 ming so'm. Pazar Qo'rg'on, Qava. Bu ikinci at. Nadir ekan ikinci atı. Jem jeydi, ha? Jem berip ko'rbedim. Berip ko'rmedingiz. Men ekranga telefon nomerni qoldiram. Chalasinglar. Bu ikinci at bo'ldi. Oldu. Üçüncüsünü alıp gelin. Üçüncüsü. Bu erkek mi? Erkek ha? Erkek. Bıştı. Bıştı. Boy 1.60. Aha. Atası Dakan. Dakan. Bu mingi emas be? Mingi. Bultur жазы менен кышы менен минилди, азыр 2 айдан бери минилбей турат. Demek atası Dakan. Атасы Dakan, bunun atası da enesi de özümden жана. Атасыны өзгөмө сатылган чоң Dakan. Enesi көкпейли. Эки жактан тең жакшы. Enesinin birinci balasını Prado Bakpalan satkın Özbekistan 2,5 milyon. Yani ikinci balası 460 bin so'm ekran piştisinde. Üçüncüsü şu. Atacaktan delecek. Atacağı Dakan'da otası. Kaysıl Dakan'ga varat atası? Bunu Pazar Qo'rg'onda Fakar Tajik degen avanın Palvan degen atının bir balası ayıldı koyulup жүрдү. Oşondan alıp men özüm 4 yıl uyurga salıp azır özgürünü Askat akaga satkam. Bunun atasına? Ova, anam elder жаңасыйын да экасыйын да салыш керек дейт го, bunun былтыр кыш эле чабылды. Улака чабылган? Улака чабылды. Азыр 1-2 күн кыйнайт мингичи, андан кийин жошулуп алып калат. Буну деле салып көрүп ана алса болот. Demek boyu 1.60. Turuşu mına ушундай экен аке. Азыр кабагы, мойну, көкүрөгү, буттары. Атчагы. Жеп ичи жакшыбы? Жеген ичкен өтө жакшы. Bunun baası kança olur? Basım 260 milyon koyuyoruz. 260 bin so'm. Surayı veresinler. Kem bolat. Anan ulaka çavulgan eken, çağıp görüp alsaňar da bolat eken. Takalatış gerek eken ha? Kıska. Bu üçüncü. Hazır bundan keyin bir B çıgat, oşol jaka bir jetelep koysunuz. Nadireke baskandарын. Bu korus eken bu. Aytışı oyunca. Biraz minip koygondan anan keyin joşut deydi. Bugün oşentip havada жүрөбүz. Nadireke'nin atlarını tartıp boldu, bunu baylap koyuyoruz. Hazır B çıktı. B. Yine bala B çıktı. Hazır malumatını veriyoruz. Sütlü B'deydi. Başladık. Ben şaşı oydarak
13 yaş. 13 yaş. 13 yaş. Kulun urgaçı. Sütü ayabay jakşı eкен. Sütü jakşı. Sütü öte jakşı. Sağan. Sağan. Mingi sağan arkanda turat. Mingi eken, sağan eken, arkanga turat eken. Kımız sezon gelip kaldı hem. Sayız degenderge jakşı variant eken da. Kolda karap şu mingi sağ istedim. Kança sütü var deydi? Megesini aytsam жалган чолук албайм, саğa көрбөдүм. Ейси кандай деп бердик? Bir sağanda 1,5 metr aşık beret dedi. Bir sağganda. Bir sağanda. Бирок колунун жанында бош экен. Baylap неме кылып саğa көрбөдүм. Желини. Соскалары жакшы. Demek yaşı 13 yaşta. 13 yaş. Ben ошондой чамаладым ичинен. Bu sizge gelip tuğduğu Жок. balası menен algansız. Ошо жайлоодо эле тууду. Ошо Боз маалда сүйлөштүк эле, ошо жайлоодо эле тууду. Alıp geldiniz emin. Kança gündük uşu kolun? Bir cuma alып калды. Bir cuma. Bir cuma alып калды. Enesi hazır kısır eken da. Энеси азыр ат койлу элек. At koylelik. 2 күндөн бери турат. Kolgo coş, Колго жош. mingi, sağan. Ал азыр кулунду айтып кетейин эми, кулунун ургачы болсо дагы Ултурал хандан чаянды койгом. O Gülsar'ın balası mı? Ошону коюп берген. Oşondan kaçkan ele. Ошонун кулун. Сараттын эң курч, эң күрүк балдарынан бири. Hazır al kaysıl jakta? Азыр деле үйдө. Büyürde. Bu Bıyt Palvan'ın Sarat'ının balasının balası eken. Bunun akçası kançaga koyuladı? Акчасы 165 000. 165 bin. Жеңил ба. Жеңил ба азыр. Кымыз 300 болуп атканда баа жеңил. Sütü siz ayткандай жакшы болсо эле бул өтө арзан. Ушул жака бир жетелеп коюң басканындагы. Эч бир жеринде айыбы жок, а? Эч кайеринде айыбы жок. Жашынан боюнан башка эч кайеринде айыбы жок. 165 bin dediniz mi? Ооба, 165 000.000. Oldu. Naşıtı bugün Nadir ekenin үйündөгү erkek attарын анан ушул бээсин тартып көргөздүк. Содага берек болсун. Рахмат, ишиңерге. Чыгып эле сатылып кетсин. Бээ издегендер көп, айныкса саан, жоош бээ издегендер көп эле. Эми апарып туруп багыңарга коюп алсаңар бир пастан болуп калат. Мен деле бир бээ алдым эле, өтө арык болчу. Азыр жылтырап укмуш семиз. Тез эле оңолот. О, жакшы аты барлар деле ошо коюп неме кылам десе, бээ чабылган мен баланы жакшы көрөм. Баланы жакшы берет кулун да. Айыл деле коюп жүргөн Сынакы. сынакы деген. Мына. Ушундай туугандар. Биз коштошобуз, лайктан басып каналыбызга жазылып койгула. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.